Para orang ni dia don lai chong i jing tuet. Dengan try kan ni ke jing dia don ini jing tuet ni professional degree jong ni na ita i jing isap i bangun ne. Ke ngin haban ya syong banyak berkat sani bahag kumnong niya sedang dia kan activities ke jong ni. Ke Dr. Jasmine Lyngdoh, badiru ka kertong ke NPP ban airing na nong thamai haka election MLA, ka banlong haus na marajar arpulai, kala syajit ban Shimti kum ke Presiden jo ke NPP Shillong City haka ni kasni baar. Ya ke Dr. Jasmine rengkat arngut ki wepat bakan tup ka kong Dona Lyngdoh, General Secretary, bat kong damilari rentat yang Vice President, lapan scam daga Presiden jo ke State NPP Women's Wing kong Probity Nongplu bat Dr. Donku Parwar, State Working President NPP in charge Shillong City. Parti kala ai shisha yang katanga burom ba ngan yalam nakmat yakini ka Shillong City Women's Wing. Namar ba ka shanya angaru let's say bangala ban monra bun ki jingmentoy. Haki activities ki jongi haki programs ki jongi haki jingalet shiki let's say shiki yen ki sam jong ki griu ne ladangi pet kita ki jingon kam haki in orphanages kumno ki don't come kita ki orphanages but kumno baki don't come let's say kita ki shelter homes ru ni ka jinglong jongi ki kanthai ka long bang ni don shisha ka to ka ba nila ban ai ke support ke JPA itu dia. Di minta pengilai don ke tim ke Shillong City. Kebenikong ke sinjam jumi ke bang pet ni menyerap dia bilang ni dengan sem menyerap dia di kena ke badang samba ke badang kam ban biasa ban berkat di kecil kuli, di joki, badru ki bandang kam bande di kita ki livelihood bandang seng di kita ki kam di joki. Di niyo i hamne habang niyo syong matakasni ba baro hamne niyo don lai chong i jing tuet. Dengan try kan ni ke jing niyo don ini jing tuet ni professional degree jong ni na ita i jing isap i bangun ne. Di ngin haban ya syong banyak berkat sani bahag kumnong niya sedang dia kan activities ke joni amang kabag ni kwa banle minta kalong haka atong prakrek jong nami kadai ka World Menstrual Hygiene Day kabangi ikan thai bonsin ni don ka to bajing leban banyak keren ya kana di kita kijing lo pentai bijung ni tingginya pet kumno bangin penmi no ikini ki awareness but sensitization ken haka imlang haka society bakin pet ya kani ka jing lo pentai jung ni do pakadai kaba long terpang ha but kumno mangini kentai ni degan sumar de labi nang bangin dan haka jing parjin kia kani gadi ka balingkong ya ka bangin ya ita kabangin nidang yang perkat banginnya le noi kita di program studio maka ba kwa ban le kum ka tim kalong ba ngin let chaman di polling stations but bangin penchong ship but pen scam ya kani ka women's wing jongki polling stations ki okay ki badan ha kani ka Shillong City kata kani 7 polling stations ini dangnya syong dangnya hapanya penscam ni kita ki women's team haki polling stations